شارستانی کردستانê. Dema ku Êpşîr Paşa dibe Sadrazamê Dewleta Osmanî yekem car Melek Ehmed Paşayê dijminê Kurdan ji paytextê dûr dixe. Ew ji bo Bekler Begiya Eyaleta Wanê di bin navê Ecem serdarligî de peywirdar dike. Bi saya serê Melek Ehmed Paşa, Ewliya Çelebî jî di sala 1655 de hewl dide bêwanê. Hatina Melek Ehmed Paşa dê bi xwe re carekê din ji Kurdan re qirkirin û talanê baniya. Qefîleya Melek Ehmed Paşa ya ku têda Ewliya Çelebî jî heye, nehê adara sala 1655 li Üsküdar'a Stenbolê birê dikeve. Di vê rêwîtiyê de çend caran Ewliya Jalî Paşa ve ji bo peywirên fermî tê erkdar kirin. Cara pêşî di vê rêwîtiyê de Ewliya nameya Paşê ji begê Exil, Palo, Erxaniyê yên Kurd re dibe. Cara duyem jî ji bo tehsîlkirina 37 kîsik deynê Melek Ehmed Paşa yê li ser Waliyê Diyarbekirê Firarî Mustafa Paşa diçe Diyarbekirê. Li vir jî vê carê jaliyê Firarî Mustafa Paşa ve ji bo çûyîna çiyayê Şengalê tê erkdar kirin ku di vir de dibe şahid ku her çi qas di navbera komkujiyên Şengalê de 5 sal derbas bûye jî Kurdên êzîdî hêjî bi ser xwe ve nehatine. Çelebî yekem car li Amedê ji Firarî Mustafa Paşa di derheqê Evdal Xan de hin tiştan dibihîse. Li gor gotinên Paşê hê di salên 1639-1640 de di navbera Evdal Xan û Melek Ehmed Paşa de hîn pirsgirêk hebûne ku Melek Ehmed Paşa giriyek û leşkerê xwe bajo ser xan lêbegên derdorê ji Paşeyê rica kirine, Paşê jî ji qirarê xwe vegeriye. Vê carê êrişê çiyayê Şengalê kiriye û bi hezaran êzdî kuştiye hemû gundê wan talan kiriye. Evliya piştî rêwîtiya Şengalê dîsa vedigere Diyarbekirê. Paşê jî diçe Bedlîsê û li nêzîkê Hezoyê tevlî qefîleya Melek Ehmed Paşa dibe. Li nêzîkê Kela Kelenderê Evdal Xan bi tevahiya begên eşîran û girêgirên bajêr qefîleya Paşê pêşwazî dike. Pesindayîna di derbarê Evdal Xan û Bedlîsê de jî jaliyê Ewliya Çelebî ve di vir de dest pê dike. Bi rastî Melek Ehmed Paşa Ewliya Çelebî wekî sîxor bikar da anî. Dema ku bûçiya deverekî pêşiya Ewliya Çelebî dişand. û Ewliya Çelebî baweyekî matmayî û ecêb ji celebên ajalên deverê bigire heta bilindahiya bircên keleyên herêmê hema bibêje her tiştî qeйтî kir û ji Paşê re pêşkêş dikir. Lewra em divê sefera Bedlîsê jî dibînin ku Ewliya bi hûrgulî behsa deverê dike. Her wiha çawa ku tê zanîn ku di sed sala hevdemîn ji bo Kurdistanê di warê şaristanî de qonaxekî pir girîng bû. Kurdistan welatekî dewlemend bû. Li gorî Çelebî li bal Evdal Xan bi 12 layên wî û 77 begên eşîran hebûn ku hemiyan jî dilsoziya xwe ji bo Paşê diyar kiriye. Di vê pêşwaziyê de Xan çend gelan melan û 12 bendayan wekî diyarî pêşkêşî Paşê dike. Di vê derê de Ewliya behsa sihrên Mola Muhammed Bedlîsî dike ku di vir de em hin baweriyên demê yên Bedlîsiyan dihesin ku baweriya wan asêran pir xurt e. Çelebî piştî kirin û miharetên Mola Muhammed behsa peydabûn û dîroka Kela Bedlîsê dike ku bêtir li ser efsaneya İskenderê mezin disekine. Evliya di serî de pesnê bilindahiya Kela Bedlîsê dide. Heta mesafeya şivereya ku hildikişe serkelê jî dijmêre. û diyar dike ku ev şiverê 600 gav e. Bişre Çelebî dûr û dirêj behsa beden, birc, taybetmendiyên Kelê dike. Bi îtîmaleke mezin jî ev agahiyên Ewliya Çelebî yên di derbarê Kelê de wê di dorpêça Kelê a Melek Ehmed Paşa de bi Paşê re bigêr were. Tasvîra ku Çelebî dike pir zindiye. Mînak
هجمارا بدنین گلید ده حتی بحثا مزخالین بدنین گلید که لی زیدد که او ده زانین که دبن وان مزخالان ده جبو توپاران قلک هنه دیسا ده نشاندان که دو قلین بلند هنه ده یکو نیزی قصر عبدالخانه جبل خانه هیه لالی باشورجی سی درین کلی هنه که دنابروان دریان ده هر دایم لشکرین بچک نوبداریه دکن ده داویه ده اولیا چلبی ده بیجه بلنداهی دیوارین سوره 8 آرشن براهی وانجی 10 آرشن اف آگاهین چلبی جبو دولت عثمانی آگاهین بکیر هاتینه بگومان هاتنه بکارانین جی دوی مروف ده نمونین سیخوریه ین ده سیحتنامه اولیا چلبی ده باش بنرخینه و گوتنین وی ین ده درباره عبدال خان و بدلسی ده جی دوی چارچوه ده بفکره میناک پیشتی سفر لشکری لسر بدلسی اولیا چلبی جالی ملک احمد پاشا و جبو چوینا نوا دولت صفاویان تی پیوردار کرن دماکو اولیا برید که و ملک احمد پاشا جا اولیا دخوازه او ده درباره بگو میرین ده بنده سلطاریا صفاویان ده تجین آگاهیان بگره و هیم ببه که اول دولت عثمانی چه واده نیرن هفوکا ملک احمد پاشا یا داویه هر تشتیرات خبر چاوان ده هر بابتی ده بزانبون جوان آگاهیان بگره ام دوی چافکانی ده دبینن که بیتلیس جالی باجاروانیه و پر پیشکتیه حتی تده بنداو باراج جی هاتیه چه کرن سازین پروردهی پر پیشکتینه بنه سازیه باجیر جی پر پیشکتیه ری پره بنداوین آوه حوجه بسنانن خان، قصر، مزگفت و مدرسین لباجیر جالی میماری و به هم بانه لگوری چلبی لبیت لسی 7 عشیر هنه دناوا وانده یه هری بهز علی بگی مدگانه او جی دبن امری بیده 7000 شروان هنه بخواه گریده عبدال خانه نفوسا باجیر بیت لسی 40,000 جوانره روشکی تیگوتن دستور روی وان بحننه چاوی وانجی بکلن خوش خبر، ظریف، پاک درست و زانیارن وکی گلندن چافسور نینن لگور قیدن عبدال خان دناوا سینورین میرکتیه ده 43,000 ارمنی هنه نیویوان باجا خودتن پاشای وانه اولیا دیار دکه که لبیت لسی 110 میهراب هنه که جوان چند حف مزگفتن مزنن مزگفتا شرف الدین، بیتلیس، سراج خانه، دبا خان، شرف خان جوان مزگفتانن اولیا دده زانین که هر دریوان مزگفتن مزن بخالیچین عجمان هاتن راقستن زوستانه جی دری باجین وان بکلا وان هاتن پیچان تیده صوبه دشخورن همو گل وان مهین سار ین زوستانه لمزگفت ده جوان کشک دلیزن جبر که همو باجاری هر دایم بخانچر دیگرن ده مزگفت ده جروی کشک لیستنه ده بخانچران هفودو کشتنه جی عبدال خان ده مزگفتان ده کشک لیستن قدخه کریه لیدی ساجی باجاری ده بیجن ده مذهب شافیتی ده مباحه کشک لیستن لبیت لسی 26 مسجد هنه که ناویین که اولیا دایه وحانه قریشی، علمدار، ممیدده، شیخ العرب، شیخ ابراهیم، عین البرود، افسل اولو، شیخ حسن، عمر کدهودا، حسرف پاشا چاشیسی، ماگارا، زیدان، ملا قاسم چاوکو اولیا دیار دیگه لبیت لیسی مدرسین پر مزن هنه گدواندا همه ببیجه همو بشین زانستی دینی تینه خوندن به هزاران خوندکار تینه پرورده کرن چلبی ناویوان مدرسیان جی وها ریز دیگه سلطان شرف، گök میدان، حاتبیه، ورسانگی، حاجی بی لی جبلی وان مدرسیان ده مزگفت مسجدان ده که ناوی وان لجور هاتیه نویساندن
پروردهی بکده. جبرویه که جی عالمین بتلیسی نافدارن. دوان مدرسیان ده علم عجایب تینه داین. لیجبی و علم عجایب قصد اولیا چی هم نزانن. ده همو مزگفت و مسجدان ده قرآن تهیم کرن. وکه وسانه ده همان جیان ده علم حدیثی جیده داین. اف حدیث بهتر یه بخاری و مسلمن. لبیت لیسی جبلی مدرسیان جبو زاروکان هفته حب دبستانین سرکه هنه. کجوان دبستانان شرف خان، حسرف پاشا، خاتونیه، چارشی و بشارت آغا ینهری به پرگال و نافدارن. اولیا چلبی وکه دانسین باجارین دن ده دانسین بیت لیسی دجی بحثا سبیل خانه، کانی، تاخ، تکه، کروان سرای، خانو قصرین لباجر جیدکه. لگوری چلبی لباجر هفته کانی 41 سبیل خانه هنه که مشهور وان سبیل خانهان سبیل حسرف پاشا، سراش خانه و بزازیستانن. اولیا دبشا داناسینا تاخین باجر دجی تنه بحثا تاخین مسلمانان کریه. و دیار کریه که هجماروان حفده هن. ناوی وانجی ایون. حسرف پاشا، شام، زندان، چورم، چیندار، قزل مسجد، شیخ حسن، چیرک، کچور، گök میدان، کوموش، تاکلابان، ناکشوت، عرب köprü, miskinler, avul meydanı, Karadere, Avih, Değirmen, Hanbağı. Çavak و اولiyat beje li bajer 11 taxên Ermeniyan, Arabî Yaqûbî hene. Lê navê wan nedaye, dibêje ez navê wan nizanim. Paşê jî lê zêde dike ku li bajer qet Rum, Frank, cihû tin hene. Wekê ne Müslüman tenê Ermenî hene ku hemû jî bazirganên dewlemend in. Li Bitlisê piraniya tekeyan ji ber şafiyetiyê Nexşîbendî ne. Lê dîsa jî tekeya Bektaşiyan û Gulşeniyan jî di bajer de hene. Yani Bitlis weke qonaxeke siyasî aborî, qonaxeke dînî ye jî. Evliya pir pesnê baxên Bitlisê dide. Dibêje di nava baxan de şadirvan û hewzên avê hene. Di nava baxan de qesrên bi navê Bazevî hene. Biçûk mezin havînan têne li van baxan, rojên xwe dibin siyadaran de derbas dikin. Baxên tiriyan pir meşhûr in. Di nava wan de yê herî baş yê Ermeniyan in, ku dîroka van baxên qedîm pir kevnar in. Ji baxên tiriyan re dibêjin Hiyabanê Rez û gera di nava van rezan de westa rûyê mirovan distîne. Di çarşî û bedestanên bajêr de cureyekê postên cilekirî ku tenê li Bitlisê tên çêkirin jê re dibêjin sahtiyan li vir tên firotin. û boyexaneyên di bajêr de aîdê xan in. Tu kes nikare dest bide karên boyexaneyan. Di Kapan pazariyê de qumaşên buha, xwarin, vexwarin, fêkî di qantarê de tên kişandin, li gorî vê kişandinê ji van tiştan baş tê stendin. Başê karê dayîn stendinê pêkide. Tu kes nikare karê firotinê li dijî Efhatullah Narhiyê pêk bîne. Efhatullah Narhî qanûnekê aboriyê ya Kurdên Eyyûbî ye. Melik Efhatullah birayê Melik Eşrefî Eyyûbî bû. Dema Melik Eşref di sala 1207 de Bitlis bi dest xist, birayê wî yê bi navê Melik Efhatullah bajarên derdora Bitlisê yek bi yek feteh kir. Di heman demê de Melik Efhatullah hin qanûn û nirx diyar kirin. Yek ji wan jî ya ku bi navê wî hatibû binavkirin, Narha Efhatullah. Bi vê buhayê tiştan li gorî çanda Kurd kifş dikir, kifşkirina Narhê tasarrufa hukmê Kadiyê Kurd de bû. Di bajêr de 5000 xanî hene ku mîmariya wan bala Evliya Çelebî kişandiye. Çawa ku Evliya dibêje, em dizanin ku di xuntara çiyayan de xaniyên Bitlisê weke îro li ser hev û bihevranin. Ne tenê xaniyên bajêr, Evliya behsa rûyê mêran jî dike.
لی ویژن بچاوی خانه دیتیه جهنه کان بیستیه که او جی بدون دبیجه مروفین وی باجری پر عمر دکن حتی کالتیه خواجی لحسپان سوارده بن جبو کارین بازرگانیه دچن دورین دور عالم، حکم، طبیبین بتلیسی جی نافدارن لگوری اولیا چلبی دوان بشانده یه هری پیشکتی جی افدال خان بخوایه یک چاو ملا حسن افندی، ملا زینالدین، ملا زاده ملا ابو بکیر، ملا شریفیه، ملا مهراب زاده علی افندی، ملا جبرائیل، ملا موسی حکاری، ملا اسرافیل و ملا بوتانی عالم نافدارن. دکار دکتریه ده بجشکیه ده جی کرد پر پیشکتینه که اولیا ویکی گرید ده کاراکتر کردان که هر دم ده نووان ده شروع پفچون ده قومن و ویکی جی به هوکه که کردی دیار کریه هر وره شر بکه جبر ویکی ده بجه که همو کرد ده هما دمه ده بجشکن ام دور ده جاره که دن دبینن که اولیا حیران خانه که ده بجه ده بیتلیسی ده طبیب و حکیم هری نافدار و سناسر عبدالخان بجی بجیشکن بناوه ملا میسر، ملا رمضان، کارا سوجاه، کنزی علی، ساریل زاده یه نافدارن. ده همان دما اولیاده ام دزانن که ادبیات کردی یا کلاسیک ده ناوندین میرکتین کردان یم بناوه جزیر، بیتلیس، خیزان، مکس، حکاری، آمدیه و یندن ده دوی 100 ساله ده گشت بو. وکی وها دوی 100 ساله ده احمد خانه فقیه ایران ملای جزیری سه میهنگن ادبیات کردی بون. ندور چند کیلومتر دوری بیتلیسه میرکتی خیزانه هبو گوته ده لگنده شاندیسه اوا 23 سال بو که فقیه ایران وفات کرده بو. تایبتی لبیتلیسه پروردهی مدرسیان پر پیشکتی بو. و احمد خانی جی بیشتی دستلاتاری عبدالخان دمکی لمدرسه بیتلیسی پرورده ببو. یعنی لبیتلیسی دوار ادبیات ده شاعرین خودی دیوان هبون. کاتبی چلبی، کاتبی دیوان خانه، مولا رمضان، جنتی، گنجی. لیدیسا دنووان دا یه هری پیشکتی عبدالخانه. وکی هجمار دیوان نظامیه گنجی دیوانین عبدالخان هنه. اولیا حیا ناو دینین باجر جی دجمیره. جوان دینان دیوانه بشو کلخانی ممو ملا عروس تی ناس کرن. دوره باسا جلو برگن میر و جنین باجر جی دکه. کجبلی لشکر و مروفین خان میرین باجر شاپکن شیروانی لخوا دکن. جنجی چارین سپی خواد خملینن. ده ناوین میرین باجر ده ناوین کردان ین کلاسیک وکه شرف، بوتی، چاکر، بدر، شمسدین، زیادین پرن. اولیا دبشا ناوین جنان ده تنه ناوین هفجین عبدالخان یا بناوی خانم دایه. و دیار کریه که او کچا زال پاشه وزیر قانونی سلطان سلیمانه. هر وها آگاهیه که کلاسیک یا سلسله حفدمی جی اوه وکه تواهی روشدات ناوین و اروپای لکردستان جی بنده هنه. لگور چلبی بنده ین ده باجر ده پرانی گرجینه. وی اکی جی گریده ده ده اردیگاری ده نزیک بوین گرجستان یا کردستانه. لی تایبتمندیه که کردان اوه او دوی باجری دهش بو فروتنه بنده ین جن در ناخن بازاره. هنه هاتبون کرینه جی دمالا خودیوانده ناویوان آماده نه. ناوین بنده ین ین بیتلیسی وکه ناوین بنده ین ین عثمانیانن. هاندان، دلروبا، ایلنجه، دلارام، گلو، چشم سیاه، نوربانو. اولیا بالدکشینه سر هنکایه هوaya بیتلیسی. ولگور زانستیوی دمی اقلیما باجر کفشته که کدبیجه بیتلیس ده اقلیما حجدمین دنه. جبور رای گشتی ده باجر ده 4 حمام هنه. که جوان حمامان یا بناوه حسرف پاشا هم جبو میران هم جبو جنانه. حمام جبو رای گشتی اون. بودک بی، شرف خان، مردوینلی. وکیدن جبر که جن نکارن زیده ترکیبن دروه همه ببیجه ده حموم مالان ده حمام مالان هنه.
تایبەتمەندیە که ارمنی بیتلیسی اوه جدیرین خواره دبیجن وانک. اف جداتی بالا اولیا پرکشاندیه. اولیا دبن بشا کلیسین کشیشانده تنه او آگاهی دایه. اولیا چلبی لگوری 100 ساله خواه ده کاتگوریا باوریه ده مرووکی کلاسیکه. او جی وکی همو مرووین ویده می خودی باورین بتاله. دبیجه ملا محمد بیتلیسی جه ازینگین حمام خان حسب چه کریه ولی سار بیه. و جاری جی بحثا شکفته که باجر دکه که بلندبونا دریه شکفته وکی بجنا سی مرووانه. داری بساوه. هر دم جه دنگین عجیب ده. جبروان یکان کس نوره بکه و هندره وی. دورده دیسا سری لچافکانی خواه مجهول یا بناوه تاریخا مکتاس دخه. وی گوتیه ده دما اسکندر مزنده جویش کفته به هزاران موزین چاوان درکتنه و لشکرین اسکندر قر کرنه. اولیا ده بیجه من بچاوی خودید. لاشی کوچیکه که آویتنه هندرش کفته ده همان دقیده لاش لیمه لیمه قدقتی جو هندرش کفته هاته آویتن. اولیا ده بیجه جبرویه که زراوی مقتیه. لگوری اولیا چیای ده دیوانشی چیه که عجیبه. که ناوی خواه بویره که دما اسکندر مزن دگره. لگوری وی دما که اسکندر بیتلیسی دور پیشته که لسری وی چیای دیوانی آمده دکه. لور 10 روزان ده جوان. جبرویه که جی ناوی وی چیای ده دیوانه. دما مروف لسر تپه چیه تماشه دکه تواهی بحروانه دشتا موشی دشتا رحوانه حتی که لوانی جی تخویا کرن. تلسما وی چیه جی اوه نه چیه کی پر بلنده. حیا لحویردورا وی چیه جوی بلندتر جی هنله چه حکمت مروف لسر تپه وی چیه گند و باجارین دپشوان چیه بلنده جی دبینه. دورده مروف دبینه اولیا جدیرو که اسکندر مزن پر حایه داره و دورده باوه کی اگزوتیک دنابرا مکان و دمانده تکیلیه چه دیگه. اف میناک در کتنا اسکندر یا لسر تپه اورستیتینه بیرا مروف. دورده جی تیدگه هجه که ماموسته وی نراس کتیش برکو هر جین جیانه جور نهاد خویا کرن. اولیا بحثا کفری قل جی دیگه که اف در جبو اولیا تشتکی عجیبه. تی زانین که اف سرداب ده دما امپراتوری آسوریان ده هاتیه چه کرن که ناوی وی هری کونجی سمیرامیسه. جبر کو جالی کیبانی و آسوری یا بناوی سمیرامیس و هاتیه چه کرن. او رارتویانج اف در باش و فره کریه. اف یک ده شرفنامه ده جی در باسته به که شرف خان ده بیجه اف سرداب جالی جنک بناوی خاتون و هاتیه چه کرن. همان جنی لبیتلیسی پره یکی و مزگف تک جی چه کریه. شرف خان چیروکا سردابا کفری قول یا جالی جنکی و هاتیه چه کرن جچاخا پیشین و گوهستیه 100 سالا 16 مین. اولیاجی لسر چند تش زیدد که و همان مجری 100 سالا 17 مین ده جمره نوفا ده بیجه. لگور اولیا اف سرداب جالی هما خاتون اکیچا ملک افحدالله و هاتیه وکرن. که ده باجر ده همان جنی پریک جدایه چه کرن. اولیا به احتماله که مزن اف جیروک جه شرف نامه گرتیه. و سمیرامیس یعنی جی خاتون از شرف خان کریه هما خاتون. ام دیسا جه اولیا چلبی هم دبن که ده همان دمیده لبیت لیسی جالی عبدال خان و آفبندک هاتیه چه کرن. که اولیا دیواری پیشیا گولا آفبنده دشبینه 100 داشه داد و دبیجه اف دیواری پیشیا گولا بنداوه پر بلند و قالیمه. جه چیه که حتی چیه اندن دریج دبه که بوی آوه پیشیا چمه تاقلبانه گرتیه و پشخوا کریه وکه دریا. اف آفبند جبوی تشتکی عجیبه. دورده هم دکارم ببیجن که آفبند چه کرن ده اردنگاری عثمانیان ده نه تشتکی بلافکر بویی بو. جبو گروکه که وکه اولیا چلبی تشتکی عجیب بو. لالیدن اف میناک ده نشاندان که کرد دالی ایماره ده جی جو عثمانیان پیشکتی تر بون. اولیا ده سیحتنامه خود بسیدان آگاهی انگرام بها ده که جوان آگاهی انگرام بها یک جی دوکا روشکیانیا تایبته. چه وکو اولیا ده بیجه کردین روشکی همو دوکو لحچین کردان فهم دکن
لی جلچه وان یا تایبت تو کس فهم ناکه تنه او جه فهم دکن. حیا دبیجه که عبدال خان جوی لهچه بسیدان بیجه برهف کریه و بوان بیجیان تحمیسه که کردی یا به هنر نویسیه. دل جشوقا شار هاتیه انباره. خوپان کو کروز بیه هاتیه بازاره. بخماته بیه آروز هاتیه بیماره. بویه خاصه کی پولان جبو بشی هاتیه تیماره. باگره جفای شویتیه دل هاتیه بیزاره. لگور آگاهین کو اولیه چلبی ده باجارین بیتلیسی کارین هسنگریه باید کرنا جلان ترزیتیه جروانی پر باش بکتینن. وکیدن بازرگانن گلن پری دچن ایران و گرجستان تین ده هزار باجرجی لشکرین خانن ده بروان ده شورین سیخانی ماراوی ده ملیوان ده مرتالین حلبه ده دستیوان ده چوکانین گوپالی لسروان کرکین سحوران و غواشخان ساموران هنه لسروان سرپوشین گاوز این بطیل ایلویان هنه لشکرین خان ینج قدمه ناوینجی سرپوشین دناو ده تیلین جپورتا باز و دیران هنه ددن سری خواه شال و شاپک لخوا دکن. روی وان جحیش رنگان پکته. شین، زر، رش، سور، زرنق و حنه. اولیا دبیجه دما مروین آنادولیه که روی وان مروین کردستان دبینن عجب مایی دبینن. دبردوامی هواکی دبیجه روشکان لسر سنتا پیغمبر هر دم دست به روی خواه حنه دکن چاوی خواجی کل دکن. هر وها تایبەتمەندیە که دنجی اوه که ام ده 100 سال حفدمین ده دبینن که کردستان جالی محصولین چاندن و خوارنویجی باوهی که به همپا دولمنده. چوا اولیه دبیجه گنمی جبو نان تنی لدشتا رحوا و موشه ده چاندن که لدرین چیایی بیتر گارسی سور ده خوارن. اولیه پشتی بشا حبوبات بحثا چند خورکین باجری بیتی سیجه دیگه دبیجه هری خوراکی نافدار قلیا گوشت کوان و ساوار کجوی گوشت چیده به. وکیدن نانین بتلیسی جی مشهورن. که اوان نان لوش یعنی لواش و کادهین جور بجورن. ده کاتگوریا خوارنا شیرنایه ده پاکلاوه هنگوه گومچ نافدارن. وکیدن پنیر بجاجخ و بقجل جی مشهورن.